Первый есть. Руки вверх. Давай. Давай, давай, выходим. Второй, выходи. Angkatan bersenjata Rusia kembali berhasil menemukan tempat persembunyian pasukan lawannya dan sekaligus menangkap mereka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 17 Desember 2024. Prajurit Angkatan bersenjata Ukraina yang ditahan di wilayah perbatasan Kursk tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang terlihat dalam rekaman. Mereka hanya bisa pasrah dan mengikuti arahan pasukan Rusia. Pada video ini warganet menyoroti perlakuan tentara Rusia saat menahan. Tidak seorang pun yang dibunuh atau dianiaya. Semua orang menerima bantuan medis, bahkan orang malang yang tertimpa sesuatu di ruang istirahat. Semua orang menyelamatkan nyawa mereka, meskipun ada keinginan dari komandan Angkatan bersenjata Ukraina untuk menyingkirkan para tahanan. Руки вверх. Первый поднимай. есть. Руки вверх. Вылазь. Давай, давай, выходим. Второй, выходи. Давай, вылезай. Берем живыми. Кто там еще? Там тяжелый закопанный у них. Давай быстро. Давай сюда, на Давай, давай, выходи. разгрузку. Все с кармана вытаскивай. Быстро, быстро. Не мы, так вас бы долбать. Мужики, мы к вам еще по-людски. Раздевайся. Автоматы где ваши? А там один только рабочий. Карманы выворачивают. Все, давай, брат. На той позиции сколько людей? Уже не знаю. Уже не знаешь, а было сколько? 6? Воздух. Стойте на месте, ваша же птичка прилетит вас. Двое 300 вышло, берем в плен. Один тяжелый 300 у них заваленный в блиндаже, мы его пока не трогаем. Бурый! Это наш летает сверху. Это наша. Сейчас я уточню, сейчас. Двое вылетели. Они говорят, что сейчас они вместе. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.